Andong, anggur kedong-dong. Hei, yang lagi pada ngidam, ngumpul ke Duduk Cup karena ada rujak asinan yang bikin murui. Ini nih jajanan yang paling banyak diburu emak-emak, apalagi bumil-bumil yang lagi ngidam. Pantesan aja menu buah di Duduk Cup jadi primadona. Lihat, buahnya seger dan banyak macemnya. Masih ada teh? Masih. Masya Allah. Ini berapa macam? 8, 9, 10, 11. Gusti. Mari kita mulai. Bengkoang masuk, pepaya masuk. Ayo, kedong-dong. Kedong-dong anggur masuk. Kelengkeng nanas masuk. Mangga belimbing lebatkan. Jambu air nanas masuk. Wah. Terakhir jeruk peras, sor. Cabenya no abal-abal, cabe keriting. Mari kita banjur sama kuahnya. Wow. Masya Allah. Wow. Es batu dong biar tambah seger. Wow. Tapi kumaha ngocekna. Bismillah huapkeun. Kudu dicobaan ya mah guys, asli pak prai, molotot kenapa non. Buahna seger, kuahna mantep, cabe keritingna lada. Aja je. Mangga anu murui dan kabita langsung gaskeun bae ka Duduk Cup cabang Kuningan. Ini lokasina aya di Taman Kota di Ruko sebelah timur Kabupaten Kuningan. Larisin be.